Ihuriro yo kuhinga omwani omucwekeki etandikirweho abashaija kandi aba bagitandikire omu kereziya ya Ntungu Catholic Church omu kushaba okubire aha kereziya egi kandi kwebembirwe abashaija. Mukitwale n'umagaganyu mucengise n'abana banyu kandi abo makereziya n'umatubona baranga kurangwa indwara y'okoro umwano indwara y'okoro umurisinjo n'indwara y'okoro umwihanga gitu. Abantu bagira ngo bwanyuma yo kutayayira factory y'omwani erugire kwigurwa omu district ya Ntungamo nibenda ngo egombore ryona ehinga omwani nikwe kutandika ahitaka ry'ekereziya ngo buri omwe arebereho. Kiriya cyoma tikana uzatufiri mu mwani kireki cyamarwe omwani tuguma kukurura akatugira ngo the lowest sente zakubasha ezukweruke aha muhingi shebegwazi y'emitware kiriri emitware. Kandi President Museveni akajya ngo tuhinga omwani ensi yona aho kwatuhire cyoma omuri ankore ekikutwara tani nyingi munonga nabwo ejo nanimba shaba mwena nko kumuryahampa icyo kitwakora hampa kitakakoma hampa honka mukitware no makaganyu. Enteekateeka yabo yo kwenda ngo omwani ogubarahinje omwitakeri gube modo ya district yona bahireyo budget yabo rero abegisiro mu kushaba oku babirukangirira zirwata bazigita zona nitwata bibiri bitwari 12 kandi nyina masiko nsakuba wabitaho n'eguse n'ekyaretse kiti zakwata miliyoni n'emitwaro 32. kandi program zitu nka foundation no kuhinga omwani omu constituency yitu Isingiro South. Abantu bashaba gavumenti okubatungira embibo eziri kukwatana n'embeera y'obwire n'itaka ryabo rero bakunde batunje amagoba omu nteekateeka egi. Gashakwa Ruth Nwamanya.